Muraho, murakoze kutwumva. Iyi channel ni Inkomoko Forbes. Uyu munsi twabahitiyemo kuganira ku izina bita Trump. Trump ninde? Akora iki? Abo bitiranwa bitwara bate? Imyitwarire yabo imeze ite? Tubibutsa kandi ku bantu mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo dushyiraho ikindi kiganiro cyangwa ikiganiro gishyashya kize kibageraho mu ba mbere. Reka dutangire. Ubusanzwe Trump ni iki? Trump ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, iryo zina rikaba rifite amamuko mu Budage. Ubundi Trump mu Kidage nicyo bita Trumpf, ni izina rikoreshwa n'Abadage rihabwa umwana w'umuhungu. Umuntu witwa Trump ashobora kuba afite imico itandukanye, nubwo umuntu uzwi cyane ari uwitwa Donald J. Trump, ubu ni perezida wa 47 wa Amerika. Ni umuntu uzwiho gushinga amashyirahamwe, kuyobora, gutunga kandi no kugira amafaranga menshi. Yigirira icyizere kandi ashimangira ibintu byinshi. Azwiho ibitekerezo bikomeye ndetse na kamere iteye ukwayo. Trump akunda kugaragara nk'umuntu ukunze kugaragara mu ruhame, ufite imyitwarire ye yihariye, ufata ibyemezo bikakaye, kabone nubwo byaba bitavugwaho rumwe. Akunda kwishora mu bitangazamakuru, afite uburyo bwihariye yimenyekanishamo no mu mishinga ye bwite. Kwiyemeza no guhangana nabyo biri mu biranga uyu mugabo cyangwa umuntu wese wahawe iri zina Trump. Iyo mico yose twarondoye haruguru, nubwo ikunda kuba ifitanye isano na Trump, mu bindi bigaragara bimuranga ni uko akunda kuyobora cyane. Njye nawe wenda ni ubwa mbere twumvishe izina Trump, ariko izina Trump ni abantu barikoreshaga mu Kidage bashaka kuvuga ubuhanga cyangwa ingoma cyangwa ubuyobozi, aribyo twise Trump nk'uko twabibonye. Ku bijyanye n'umuryango, Trump akunda umuryango, akunda abana cyane, akunda no gutemberana n'umuryango. Reka turebe abantu batanu bivugwa ko bazwi kurusha abandi bitwa iri zina Trump. Uwa mbere ni Donald J. Trump. Uyu ni perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Atowe mu minsi 3 ishize. Birashoboka ko ari umuntu uzwi cyane, ufite izina riremereye, umaze kwerekana azwi cyane cyane muri politiki. Akunze kwigaragaza mu ruhame ndetse akunda guhangana. Uwa kabiri ni Ivanka Trump. Uyu ni umukobwa w'imfura wa Donald Trump, akoze nk'umucuruzi, umwanditsi n'umunyamideli. Yabaye umujyanama wa se mu gihe perezida ariwe Donald Trump yayoboraga Amerika muri 2017. Ku mwanya wa gatatu no bita Fred Trump. Uyu ni umugabo ubyara Donald Trump, wari umudage, yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu mwaka w'1998. Yari atuye New York mu mujyi. Ku mwanya wa kane turahasanga umuntu witwa Melania Trump, umugore wa Donald Trump, akaba n'umujyanama wihariye w'umugabo we. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umwana uvuka mu Rwanda bise Donald J. Trump. Tugarutse ku Rwanda, iri ni izina ritakundaga gukoresha mu Rwanda, ryakoreshejwe mu minsi ishize ubwo umubyeyi yitaga umwana we Donald Trump ubwo yamwibarukaga. Mwakoze kubana natwe, mwazadusangiza irindi zina tuzabagezaho muri komenti mu biganiro byacu bitaha. Murakoze.